smo predstavili ekipu na samom početku prije pjesme, da predstavimo ovaj band iz projekta Rinkluzija, gdje radimo na spajanju različitosti kroz glazbu, pa evo, ovo je samo zapravo jedan dio ekipe, uvijek nam neko fali, tako da, a što je dobro danas za ovaj stage maleni, tako da evo. Nadam se imamo nekoliko stvari, nadam se da ćete isto, da će vam se svidjeti ovo.